Hoću da te volim. Tebe. Tebe koju niko nikad neće upoznati. Tebe na čiju lepotu niko ne ostane ravnodušan. Tako grešnu, a ispravnu za druge i za život. Hoću da uživam u privilegiji da vidim tvoje suze. Hoću da osjetim dodire samo za nas, izabrane. Emocije, iskrenost, poezija, suze, smeh, pevanje iz srca i duše, ali pre svega ljubav i sreća, ispunili su sinoć salu bioskopa u Bajnoj Bašti na večeri poezije života Marka Miloševića. Njegovo gostovanje sugrađanima je darovala Narodna biblioteka u susret 8. martu. Više od sat i po publika je uživala u Markovim stihovima uz muzičku pratnju Srđana Lazića Serđa, pevala sa njima i na kraju ih nagradila burnim aplauzom. Prvu pesmu Marko je napisao u 5. razredu osnovne škole, a prvu zbirku Kroz život dušom objavio je 2020. godine i od tada živi svoje snove. A šta je to što je pokrenulo jednog malog dečaka iz Jagodine koji je govorio još kao dete da će biti poznat i da će ga svet znati? Pa ljubav prema ljudima na prvom mjestu, ljubav prema poeziji, ljubav prema ljudima. Nekako znao sam da će se nešto desiti, ali nisam znao u kom će pravcu otići, ali otišao je u najboljem mogućem i najlepšem mogućem. Poslednjih 6 godina živim poeziju, idem s njom na spavanje i budim se i hvala Bogu što mi je otvorio oči da u pravo vreme shvatim i na vreme da je to moj put. Evo vidjeli ste večeras u malenoj Bajnoj Bašti koliko ljudi, koliko emocija i suza i svega. Tako je nas i u malenim mestima i u velikim gradovima, u metropolama širom regije uvek isti osjećaj, uvek kao da je prvi put i uvek kao da je posljednji put. Markove pesničke večeri posebne su i uvek drugačije, a održava ih širom regiona jer poezija ne priznaje granice. Ljudima fali na prvo mesto iskrenost. Ja mislim da ste mogli večeras da osjetite da sve ovo, svaki stih koji izgovoren je iz duše, iz srca i iskren. Ja nikad nisam pisao da bi se drugom svidelo, nego sam pisao onako kako mi je dato. I svaka reč je baš takva kakva treba da bude sastavni deo života. I svaki segment života je pokriven kroz neku bar pesmu, tako da svi ovi ljudi su večeras našli sebe u nekom stihu. I to nam je falilo. Falilo nam je lepota u svemu onom što nam se nudi, lepota lepe reči. U vreme epidemije korone Marko je u saradnji sa glumcima snimio film poezije Pobeda sebe, čija je promocija bila online, a prihod je uplaćen u humanitarne svrhe. Glumci su zaista bili neki koji su inicirali da sve ovo krene i pomogli mi u samom početku. 140 glumaca govorilo moje pesme i hvala im na tome, baš sam neki Bog da sve što i meni, ali planiram sigurno da naredne godine uradim ponovo jedan film poezije gde će se okupiti ponovo ta ekipa koja je tad radila i da napravimo nešto sa malo tim novim pesmama koje su sad izrelije, jer sam ja i stariji, i zreliji i nekako to stvaranje i sazreva sa dušom i bit će sigurno, radit ćemo još mnogo toga. Sprema se 6. zbirka, tako da sve se nekako radi kako treba. Sad imamo veliki 8. mart u Domu sindikata, 7. oktobra će biti u Domu sindikata ponovo sa simfonijskim orkestrom, jedan prvi moj koncert. Da, tako da eto, igramo se i dalje. U holu bioskopa Marko je potpisivao knjige, a sav prihod od prodatih zbirki pesama namenjen je za neko dete u Bajnoj Bašti kome je pomoć potrebna. To je inače praksa na njegovim gostovanjima da se uvek pomogne nekome u tom gradu.